Assalomu alaykum. Baringlarga salom, Karakaji. Assalomu alaykum do'stlar. Qandaysizlar? Amansizlarmi? Biz hozir Nyu-Yorkdamiz. Vadapatga kelganmiz. Kanada bilan Nyu-Yorkning o'rtasidagi Vadapatga. Oldida biraz park bor ekan. Adam ayamay ko'p. Turistlar. Hozir biz parkovka ta bir yerga qo'yaylik. Mana bu yerda parkovka bor ekan, platniy $15. Birinchi kundan 5-kungacha $10. Anan 5-kundan boshlab negacha $15 ekan. Mana untalab kelsin. Ochiladi, shlagbaum kirib ketayotgan. Kirib bir yerga qo'yayotgan. Mashinalarni najara parkovka qildik. Maqrin. Tushunaysiz. So'mga o'g'il. Mana kartasi. Vadapad. Shu yoqqa chiqamiz. Mana очередьda turgan odamlarni qarala. Bilet olgan очередьda turgan odamlarni. Marayilchi. Bizga очередь jetadi. Nima bu? Nima bu? Nal jaqmen basbaylı o. Ha? Şunal su jaqmen getdik endi. Su jaqmen basaylı. Hazır biletke очередьga turishdi. Bizdikiler Ağaçayım men. Mına yerge gelip ellerдің көптігін қара. Elдің бардығыла Нью-Йоркқа көргөнү келтирди. Biz өзү мынаны көргөнү келдик, аябай чоң Vadapad. Азыр мынаны көрүп атасыңар, мына ол аркасында Американын флагы менен жүргөн көк плашчандар. Азыр бул плаш берет экен. Суу болуп мына жанын арасында суу болот. Шо плаш берет. Плашты кийип ал, анан кийин эң чоң Vadapad ал жерге чейин. Алып барат, ошонун астына чейин барабыз. Азыр билет алып ушул жака барабыз. Адамдар ал жакта дагы адамдар жүрөт. Мен карала, үстүнөн көрүп. Бул Нью-Йорк, Ниагара. Az барабыз буюрса. Элдин көптүгүн. Кайсыл жака баспа эл го, адам го. Ал жерде силерге азда бирдеме көргөзөйүн. Ал жерде мороженого очередь. Мына турган өзүнүн намазын окуп аттыр. Азыр биз дагы өзүдүкүн окуйбуз. Мындай каалаган сепчкаларды сатып алсаңар болот экен, бриллиант. Мына жерде бир братан эмнени келтирип атат. Жанагындай домбура думбурду. Япончик тансаны кыркып атат. Азыр билетке очередька туруп атабыз. Мына жерде дагы тикет. Мына жерде дагы. И мынага дагы адам. Шунун баары очередьта. Биздин очередь жетип калды. Мына жерден төлөп билет алат экенсиң. Билетти алдык, кеттик буюрса. Go! Рахмат. Кайсы көздөй? Шеке, мына жактыбы? Ол адамдар мына жактан баштап очередьте турат. Мен эстетилем, мындайна мынанын нарагында көрүнбөй калды. Ошентип келтирип бияка чейин очередька. Мына жерге барабыз, силерге главный мына жерге. Биз мындай алып туруп, мынага чыгып, пароходко. Плаштарды берет, ошолорду кийип алып туруп. Мына адамдар мына жакта да очередьте турушат экен. Мынакей, лифт бар экен. Лифт менен чыгам дегендерге коляскалардын стоянкасы. Ар кимсе култабай нетпей эле жөн эле коюп койдур, эч ким тийбейт бул жерде. Мына жерден туруп өтөт экенбиз дагы очередька туруп. Мынакей астында мындай болуп чыгабыз. Мына бул кызыл. Мен жана айттым. Видеодо мынакей кызыл Канаданын несі менен жүргөндөр. Мынайынан очередь менен туруп аэропорттогудай экен да. Кайра мындайынан келип, кайра нарагына өтүп. Кыскасы ошондой экен. Азыр очередька туруп атабыз. Андан кийин ал жака пароходко чыгып алып, Кудай буйруса.
Bir görüp geleli. Sizler de men çoğu saykatqa neden alыстабастан. Hay. Uçuraşıp kolunu uzatып қалып. Sizlerge Naul Cook plaşçanдар, Amerikanın flagı turgan. Бұл ушул азыр биз ушуга чыгабыз. Жана кызыл пlaşçanдар Канадан нелер. Биз ылдыйга чыгабыз. Мына жерден бизге ар бирибизге плаш берет. Мынакей, ар бирибизге плаш берип, мына очередти көрдүңөр. Андан кийин мынага чыгарат. Мына биздин дагы деле очередь мынакей. Miki Murat, mına kızlardı. Bu akşam ölürüm, beni kimse tutamaz. Yıldızlar gana tutamaz. Kızlar şart etti mına Japonçik. Dur, yakşı. Bana dese bırak. Şart etti. Numaralarını aldın mı? Cengem karaodat. Cengem bitti karaganda. Vallahi atsın. Ama girgizdi hazır. Lift çakırat, lift meyilliği kaçıyoruz. Mına kızlar Türk kızlarken, bunlarla az söyleşip tanışıp kaldık. Ha? Şus, Japoncuk, şus. Cengem tarkan kılmasın cengem. Lifka girdik. Kana çıkaylıçı. Bismillah dep. Cümle. Bismillah. Macerden. Al olatkenimiz. Bunlar paket. Thank you. Kaptardı giyip alıp. Hi guys, don't put your ponchos on yet. Her bir yerde. Onlar düşüp geleceğiz. Biz aşağı düşüp gideceğiz. Men Abdurrahman kozum. Aldıra. O basar. Kozları aldığa salıp alıp gel. İkinci de çıkağız anan. Birinci girer elçi. American. Excuse me? American. Ket Xuday buyursa. Bul gelgende orduna çüre turganlar gelgende. Çüre turganlar gelgende bul jılat ekende mına жерге çüretken. Ket buyursa. Kanada'da sonlukene Kanada. Please refrain from standing on the seats for the metal boxes on the deck of the boat. Please keep youngsters off all railings. If you have any questions or concerns, please feel free to speak to one of Teşkon our çıkanlarga mından atayın çıkıp etken. Lifmeyen çıkanlar lifmeyen çıkıp etken. Teşkon çıkanlar atayın mından görüp çıkartkendan mından. Oşol jerge çeyin baratken. Ödöne çıkpaydı gen alar dile. Gayra düşüp bile çat. Offer an experience that is undisturbed by engine noise, vibration, or exhaust fumes. Bu aslı suken kaygılanat kesin. Şamal. Ben aralaşa. Adamların şamaldı qaraqlı, sunu şamalın. Sonra жақын бараткендағы нанан ал жаққа бараткенімізде бір. Охо! Шамал олады. This happens at a rate of approximately 6 feet or 2 meters a year. Okay. Most of the rock at the base of the falls filled during two spectacular rock slides in 1931 and 1950. Eldim bardığı. Bizdekiler. Separating the American falls from the Canadian falls is built Ne olacak da?
Biz hazır al жерге ең чоңуна барабыз. Бuyursa. Mega kanadistler. Kol bulgaçı. Bizden de salam sizlerge. Kırgızstan'dan salam sizlerge. Ana Kırgızstan'dan salam ayıp koydum kanadistlerge, Kırgız tuğanlarım. Mınакей алдына келе атабыз. Аш эчтеке көрүнбөй кала турган болду. Бул жерде шарылдап, өнүм дагы жакшы угулбай калышы мүмкүн. Мынакей биз азыр алдына барабыз. Мына ошол шаркатма эң главный чоң шаркатманын астына келе турган болуп атабыз. Жерде ар улуттан индустар жүрөт, кытайлар жүрөт, башка Amerika'nın buluşundan turistler Amerikan özüdür. Ne yapalım? Ne yapalım? Mına suluğuzdu qaralaçı. Ana mına şamaldı. Mına su ötkesinde mına şamalını açı. Geldim bardı kıkırıp. Peki. Eşteke görünmeydi, o tuman o. Tuman. Ödesinde adamlar şu canından kara düşürdü meke. Can da şarkatman. Sen öyle kıkır ermekle şey mi? Ne kim lan? Su, kadın gideceğim grubu. Kadın gideceğim grubu. Jump group. Yes. Stream. Mengaralache jump group. La ponchi. Okay. Aldına şeyin geldik ko. Anake. Son tur. Mына Kanadalıklar gende sol janına gelip turabız ушул жерде токтоп калды. Бурулуп атат. Элдин баары кыйкырып атат го. Суу. Кайгыланасың, жыгыласың жөнүлө. Мына караш абжен жанына турайынчы. Excuse me. Караш абжен жанында туруп видео тарт. Bardığımız hep bılsıldap kaldık. Son oldu. Son. Nege? Son oldu. Emirdi karaklı, emirdi karak. Jaktı mı? Ay malades. Ne olacak da gün açıkta koy. Ana açıkta cam kırıkken de bak. Mına kanadistler daha kayra kaçtı bular dağı. İkinci resmi bu. Hoşton salam Kanada'ga. Hoşton salam Kanada. Hindistonlar. Moşnu jerkene. Bilmeyim bayağı Janda жақсы эле угулду болуш керек деп ойлойм силерге. Себебинде жаанда пышылдап, шабылдап, жамгыр, суу болуп жақсы эле угулду болуш керек. Жақсы эле көргөзүшкө аракет кылдым.
Orada razvorot. Orada razvorot gördüler. Kanadistlerden mындай lif бар ekan, mындай temir жол ekan da, ödöge подъемго. Bizde mына Amerikada lif mындай çıkıp düştük. Ha, orada razvorot полный 360 градус kılıp görgözde turбай, aylantıpчı. Mындай kılıp. Orada эле turgan жерден aylantıpчı. Mına bolsa bokska salып alıp tur, su bolbой turgan. Adamlardı plaştın içinde bardığı pişip kaldı da koy. Nake dostlar, şunu menen sizlerge Niagara Vadapat'ı da görgözünde oylayın. Koldan gelişince hareket kıldık. Görgözüşkö. Kanada'nı da görgözüp koydum sizlerge mına. Kanada berki ötten bolsa dağı. Men Kanada'nın içine girip çıkamın granisasından. Emsileri çok degende berki ötten bolsa da Kanada'nı görgözüm. Bir odasın. Nake. Naulmos, oşol Kanada menen Amerikanın ortasındağı mos. Men sizlerge men görgözüp koyayım nake. Mos ekonuku. Amerikan jelegi. Najerde iyi Kanada'nın jelegi turat. Şul mos. Plaşımı çeçip koluma karma aldım. Aşağı ısıp ettim. Kayra gelip Mestavuzga kayra gelip to'xtagan atamiz. Bir pastele barıp gelip kaldık. Öte tez bardık. Narjakta 2 kuruk, berrak gelip 2 kuruk kıldık. Oşo menen kayırı koştuk koy. Hazır kayramdan çıkıp Niagara'nı geçindesi gelip görüyoruz buyursa. Geçindesi de ayavay sonunda sebetler canım. Çıktık. Amerikan falsifetinin alacak vardı bir görüp koyalım. Hareket düştük buyursa. Adamla karala. Moşur ekene. Bundan on alcırga varıp da bir görüp andan giyin lifka oçurt. Lifka çıkıp ödöge çıkıp bundan başta çıkıp geçeceğiz gerek. Kalpağın çıkıp ödep olacaktı kararına. Nalcanğı biz giygenlerdi. Kapta alıp Mısır'da alıp gidiyordu. Şu dostlar. Sizlerge görgözüşke kişine hareket kıldım. Men etti balap. Kattalı ekleri kattalıp жақсы kommentariyaları jaza ketіңіздер. Ne deyiz başka? Sizlerge deşten murun jana ele bir görgözө öйүндө atam da. Men mына жерден жалпыстарды көрүп калдым да. Кадимкидей эле биздин жалпыстар го. Чыгып кетип атабыз. Ödesine şeyin çıkarılıcı. Pişirip koygan sonra kaçıp gitti ağzıma. Ne var ki görülücü. İşte gelecek. Ne zirde bildirken bu malina olarak şöyle. Bu tikendiler malina o ne? Adamlar çarçap. Gemi alıp yarım yılda oturup kalıştı. Turgalı her жерде сүрөткө чыгып атышат да. Анан алардын аркасында калып каласың. Мында аралап обгон кылып кыргызча кылбасак болбойт. Мына жерге чейин экен да болгону. Дагы бири барганда бири келип турат экен да тез-тез.
Niagara Falls деп. Жаңа. Машина жерген. Сергейсің ғой, Сергейсің шіркін. Мына жерге тұрып, суретке түсіші очередь қой. Мынаның бардығы үшін күтіп тұрышады. Мына красавчикте. Красавчик қайра-қайра суретке түседі. Емі ұны тартады. Арқасында шонша очередь. Мынаның бардығы. Яқты күтіп. Шының бәрі шул жаққа суретке түсіш керек. Krasovkani kiyip kelip turib, mundaydan tashqa sakirib borib, kapchika menen siyg'ilanib ketayotgansiz. O'sha do'stlar. Ildiylayverayman, bu yerda turgandan foyda yo'q ekan. Suv qattiqlab keldi, janag'idan dag'i. Ana olib ketdi-da. Lifga очередь. Tag очередьte turamiz. Üstüne chiqish uchun. Lifga dag'i rahmat, shuncha odam chiqarib churaver. Qirqirgan moncha ket ochadi. Hatta bir shekilli. Eskişehir'e götürüyor. 3 lift var ekan. 1, 2, 3. Başta oru tüyüde. Ne var? Başta oru tüyüde. Ne alacak? Bagi Xayra chiqdik. Mana yerdan aqcha to'lab ko'rasin. Aha. Hazırgılar. Şu açat. Buna Kanada. Buna Kanada'da Granitsa'da var ötede. Buna kadar açık geliş gerekende biri. Ayardan şu yerde 25 diyeyim berçi deydi atasın can kala 25 diyeyim berçi ata deydi Allah'a şükür deyip nanday thank you deydi lif menen tüyüş dedi nalcıqa buna ustayankani gördüңөр ustayankani koyup baldarın kötörüp girgenler şul жаққа taştap o'tgan Gün ayağı sıkıntı. Gün ayağı sıkıntı. Adamın artı dağı da üzüleli toltura adam. Adam toltura. Son güldür. Tırama güldür. Karalıç. Magazinde. Bir bölçü magazinde. Şimdi ne var ki bu magazinde? Aha. Futbolkalar varken, suvenirler, padarkalar.
Мынакей салқын сон жерген. Бағаралап басқым келді дей. Мына ұйқыны ұрып атады. Молодец, ұйқыны ұрып атады. Мына очередті қарасаңдар, дағы деле ушунча очередь тұрады. Ага киргени. Азыр мына жерден билет алган атабыз. Тикет статпырбай. Билет алып, мында очередь кылып турат адамдар. Ушу менен мындайна пещерасына барат экенбиз. Жана кичинекей поезддарга отуруп алып. Ошо менен ошол жака барат экенбиз. Камперди каралып, небересине отургузуп алып, дем алып аттар. Мына жерде билет алдык. Абдрахман. Колгом тагып өткөн. Күтүп турабыз, очередь менен. Кыдырып кетебиз ал жак. Очередь карагыла, очередь. Bir avtobus menен кетти, автобус. Каяка алып кетип атат билбейм, кыдыртып келет экен да паркты. Паркты кыдыртып келет экен. Welcome to Niagara Scenic Trolley, Niagara Falls State Park. Very happy to have you traveling with us today. We got a nice day. No rain today. We also have a pedestrian bridge. If you look over to the right here, it's about a 10-minute walk over to the Cave of the Winds. So if you see the long lines and you're tired of waiting in line, you can walk across the bridge there. Here's a nice view of the American Rapids, which you see over on the right side of the trolley. The American Rapids are headed over the American Falls, which is 1,100 feet across the crest line, 170 feet down to the base. It's also about 160 feet deep, so it's about as deep as it is tall. Tanıştırıp кетет. Оң жакта карагыла. Инчанчылык курулган, мындай болгон деп таныштырып айтып берет. We have 3 separate waterfalls in the park. The Horseshoe Falls is the largest by far, and the Bridalveil Falls is the smallest, and then the American Falls is in between. About 75,000 gallons of water flowing over the American Falls every second, and this is only 10% of the river. The other 90% is going over the Horseshoe Falls. Avtobus menен birisi aylanıp gelip turab, şaharga alып чыгып турабы. Şaharga alып чыгып келет экен да булчу. Birisi aylanıp келет экен. Ойлопмун. Паркта айланат окшойт депчи. Ey, берака тур. Түшүп калып жүрбөйүн айнектен. To circumnavigate the island, you got to pass all around. It's a very walkable island if you're able to walk. Avtobusdan түштүк. Мынча адам күтүп турат. Биз азыр мына жакта башка жагына чыгабыз. Saat 5'ten 5 öttü. Mına жерге билет алдык. Пещера деп атат го, киреличи көрөлү. Кандай пещера, не пещера, кирип көрөлү азыр. Мына жерде бизди киргизет экен. $21 чоңдорго, $17 кичинекейлерге. 6 жаштан 12 жашка чейин $17. 5 yaştagılar bekar. Hazır mınage kirip ketebиз, киргенден эмне бар экен көрөбүз. Мындай менен чөткөнбүз. Ал жак барат экенбиз да. Суду көрдүңөр да? Суду көрдүңөр да дейм. Адамдар кирип келет. Biz birinci go, hayırda olsa, girip ödaşın karalı. Adam aldık acı girgen manca girip ödaşın.
не бар екен. Бисмилла, көреличи. Да, мына жерлерден көрөткесин да эми. Мына жерден. Не бар екен? Шундайларды көрөткенбиz да. Музей екен да эми. Азыр мынаяктан чыгарып башка комнаталарына киргизет окшойт да. Тоңгон экен а баштан бери. Ушул жердин нелер көрүндү абы? Это Негем? Это вот это электричество вырабатывает. Мына суу түшкөндө кандай болуп иштегендерин. Это должна быть вода из... Азыр эшикти ачат дейт. Эшикти ачса ичине кирет экенбиз. Мына өзүнчө эле мунара го, өзгөндө мунарасы. Ушул жерден тартат экенсиң да мынанын ичинен. Мына кнопканы бассаң өзгөрөт экен. Кана? Сон деген болду. Азыр ачса кирип баштайбыз. Киноға кіріп кетіп отқандай кіріп кетіп дауыс. Келесі, не бар екен ішінде? Ішкері жақта да нәрселер бар екен. Мына жерден көп нәрсені көргізеді окшойт да. Мына жерде. Сон аппарат бар екен, атарау. Илгерки атарау екен да. Рессорларын қарағыла двойной. Үстінде де астында рессор бар. Алдында фарасы бар екен. Мына теке. Не? Адамдар. Киру. Эшик жабылды. Has been overwhelmed by crass commercialism and bleak industry. The land surrounding Niagara Falls are largely controlled by private owners, and public access to the falls is limited. Step right up and come see Niagara Falls! The pristine natural landscape of Niagara is quickly disappearing, creating an atmosphere more carnival and inspirational. Soiled smokestacks and dismal factories mar the beauty of the surroundings. These industrial eyesores draw upon the water's immense energy to power their machines, then spew their waste into the gorge. Into this world of carnival hucksters and dilapidated mills walks Frederick Law Olmsted, renowned landscape architect. Olmsted is horrified by what he sees and wonders how can something so beautiful be so desecrated. Кино бүттү. Азыр эми водопадтын тарыхын көргөзүп айтып берип атат. Бул жагына кирдик. Киреличи. Мал жерге карап окшойбуз. Кайра эле. Мурундан да тоңгон экен да. Кышында. Этап менен экен да. Азыр эми кайра ишке чыктык. Ошо өздөрүнүн тосуп койгон жагы бар экен, ошо менен барып, мына жерге дагы ушундай жерге очуртта келип калдык. Мына очурт экен. Бул жакта да азындан өтүп барсак, ал жака кирет экен, знаете. Thank you. Yes. Дагы лифтке түшүрүп атат бизди. Лифттен чыктык. Асты. Мыналар ылдыйды көрүп кайра чыгып бараткандар экен.
17 этаж ылдыйга түштүк азыр. Лифт менен 17 этаж. Мына туннел экен да. Мыналардын бардыгы лифтке очередке туруп атат. Буларды өдүк алып чыгып атат. Бизди ылдый калып ушу. 17 этаж. Пакет берди, пакеттен болуп кетти. Жанагында плаш. Муну кийип алып, дагы кайра дагы башка жагынан барат экенсиң да. Абжелерим да дам алып жүрөт. Ак мөөрдүн чачына өрүп коюптур. Мындай менен ылдыйга чөткөнбүз дагы. Мына ылдый менен азыр мындайдан түшүп барып туруп, анан астына барат экенбиз. Эге түшүнүктүү болду окшойт. Мындай менен барып, анан астына барат экенбиз да. Мына бул лестницаларды астынан кылып туруп ошо жерге барганда суу болот экенбиз. Ошо жерге барганда суу болот экенсиң да. Мынакей. Алдында жүрөт адамдар. Ошого ушундан чыгып барат экенсиң. Мына суу. Мынакей. Мощный экени. Үстүбүздүн бардыгы суу болду. Өтөгө чыгайлы. Мына радуганы карагылачы, радуга түшүп калды. Сууга суу. Excuse me. Кыйкырып атат. Тайып кетет экенсиң мына жердечи. Тайгалак экен, аябай тайгалак. No. Excuse me. Радуга. Бұл жердечи суу болуп, аппараттардын бардыгы, микрофондор, телефондор бардыгы. Эмне көрүнүп атасың, элге көрүнбөйт. Дышта тургандай эле болосуң го. Радуга чыгып турат. Мына плаштарды берип турган, бирок плаштын ичинен деле өтүп, чылк суу болуп калдык. Достор, мен силер менен